Уважаемые дамы и господа, сегодня в нашей партии еще один хороший день. Состав партии пополняется новыми, молодыми, перспективными ее членами. И я с удовольствием сегодня, как секретарь партии, вручаю удостоверение члена партии «Зеленых» Байтак Бижибаеву Самату. Самат, я вас поздравляю. Надеюсь, что идеи партии и программы партии будут и выполняться, и соблюдаться вами, и вы будете истинным приверженцем идеологии партии Байтак. Байтак Жасылдар партиясына бүгін ресми тіркелдік. Менің бар мақсатым алғашқы болашақта дала сыпырушылардың құқығын қорғау және оларға жағдай жасап беру керек. Бүкіл қаланың тазалығына жауапкершілігі ең мықты тазалықшылар. Сондықтан